алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатима Даметова Чалышан вершымдығыда қаға бойле бөліман. Қырымда коронавирус хасталығының профилактикасы бойынша оперштабының отырышы бүгінгі күнде вазиет насыл екен. Насыл етіп, Қырым студентлері ұзақтан тәсіл алалар. Низам бекчілігінде Қырымдаки Росгвардия 4 яшны толдыра. Доғыру язывның қайделеріні қайтарар екенлерма. Қырым татарларының мерақлайықлары ақтаки дайми рубрикамас яңы қыраман кім олған екен. Театр артистлері ненен яша екенлер. Қырымда коронавируснен хаста да 7 адам анықланды. Демек бүгінгі күнде хаста сайысы 14 адам. Бұл ақта кечкен күн девамында вазиет асыбаты вақтында белі олды. Жұмқұрет башы епсі хасталар коронавируснен чекішкен мемлекетлерден келділер ве бұл алны инсанлар башқалардан гызледілер деп айта. Оларның сырасында 10 инсан ве айле азалары бір круиз лайнерінде кезе екенлер. Сергей Аксенов четелде бұлынғанлар бұны гызлеселер оларға қаршы жинай іш ачылажақ деп айтты. Бұл тешебеуснен девлет башы федераль севеге чықажақ. Мы сейчас выработаем позицию, коллеги. Как только по первому человеку, который в данном случае сокрыл сведения о нахождении за границей, будет принято процессуальное решение, по всем остальным пойдет все автоматом. Практика будет сформирована, это все будет очень быстро. Но чем быстрее, Олег Анатольевич, примем такие решения, тем будет лучше. Сақлық сақла везірлігінде айтқанларына көре хасталарының алы яқшы оларнен құнышқан еркес шымды көзетілі. Келечек авта Қырымда коронавирус хасталығының профилактикасы үшін бір яңа обсерватор да пейда олажақ. Ве хасталықны тапмақ үшін да тестлер келечек. Крымско-татарский созу қошылып яда айры язылама яқынларда бұл суал чезілежек. Калемлер веджемачылар девлет думами бұсы Руслан Балбекнен бераберлікте Қырымның елбашчысына мұражат аттылар. Олар бөлінмеген сөзіні айры язмаған мүмкін дегіл деп таздықлайлар. Бөлелекнен мутихасыслар рус тілінің қанунларына ұйғын қайды ачықладылар. Бұл сөз табілі бағы олған Ибаренен мейданға келген. Оның үшін ондан пейда олған сөз қошылып язылмақ керек. Айры яда дефеснен язылып қайделеріне о доғыру келмей. Чингис Якубовның сөзлеріне көре мұндай диалогик мана йоқ, ершей рус тілінің ади қайделерінен бағла. Российская Федерация – это страна, где есть совершенно точный, четкий порядок. И я думаю, что вот эту норму просто-напросто нужно привести в соответствие так, как этого сегодня просит крымско-татарский народ. Тем более, конечно же, прежде всего, это не противоречит правилам русской орфографии и правилам правописания. Сергей Аксенов и Владимир Путинге мұражат атты денішмелер көрсетілігі бойынша президентінің емірі нешерге апрель айында азырлана. По итогу все подзаконные акты, в том числе и Конституция Республики Крым, будет приведена в соответствие. И с этого момента крымско-татарский будет писаться во всех государственных учреждениях, никак иначе, как слитно. Мартның 28-ден апрелінің 14-не қадар ичтимай нақлиетте ел имтиазлары олмайжақ. Бөлі қарарына оперштаб мұшавересінің девамында қабыл еттілер. Тедбірлер коронавирусының тарқалмасына қаршы беджерелі Қырым акиметі еркезіні евде қалмаға чағыра. Бұнданды ғайры ташыжы шіркетлерге де дестек көстірілежек. С 28 марта, то есть завтрашнего дня, по 14 апреля прекращается предоставление льготного проезда в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозках в пригородном междугородном сообщении, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и междугородном сообщении для льготных категорий граждан. То есть данная мера направлена прежде всего, чтобы уберечь здоровье пенсионеров, льготных категорий, потому что, к сожалению, просто, вот я слышу, разъяснений не слышат. Люди не понимают, что они себя подвергают в первую очередь опасности. И, ну, и своих родных, близких, то есть, понятно, если в дом принес кто-то заразу. Поэтому, пожалуйста, мы вас просим, данная мера не направлена на то, чтобы нанести вред конкретному каждому крымчанину. Вообще таких задач, коллеги, нет. Но, тем не менее, как мера предупреждения, связанная с распространением инфекции, считаю, что она эффективна.
Сергей Валерьевич, в целях поддержки наших перевозчиков, которые сегодня будут ограничены в У кого количестве выпадающие, граждан, да, у кого договорились. будут выпадающие Значит, Юлия доходы, Михайловна, выпадающие доходы с Еленой Да. Васильевной Мы у порядок перевозчиков, ну понятно, проработаем что они поддержки теряют, допустим, перевозчиков. пассажиропоток, соответственно, то есть как бы отработать меры поддержки. Подумаем, как это сделать. Бүгін Қырым Яхья Росгвардиясы 4 яшны толдыра. Федераль қызметі Русияның ішкі ішлер везірлігі esasында яратылған ады. Олар жемет низамына мұйым ве режим объектлерінде мұқайтлықны темен етмек кереклер. Қырымда Росгвардияның çalışқаны ве раст келген қиынықлары Ақтанев бетте көлеп қамызда. Управление вневедомственной охраны, дежурный ЦОУ, старший лейтенант полиции Мамутов. Салим Мамутов невбетчі қысмында телефонда лаф етте оңна. Бір қадын телефон ете бұқадының бұйық пара миқдары олған чантасыны қырсызлағанлар. Приготовились записывать ориентировку. Телефон бағы қабыл етілді. Салимнің хабері бойынша жинайет юз берген ерге группа кете. Бір күнде оператив идаренің невбетчісі қысмына оңларжа чағырмалар келіп түше. Управляем сотрудниками полиции, Росгвардии, которые охраняют общественный порядок и общественную безопасность на улицах нашего города и Республики Крым в целом. Ойчки ішлер везерлегенде енді чоқ еллардан берлі çalışа Салим да 9-шы сыныфта алғанна бабасы кібі милицияда çalışмаға істейді. 4 ел евелсе Росгвардияның теркебіне қошылды. О вақыт 2016 сененің октябрь айында Росгвардия ОМОНда кірді. Руки на землю, на землю! Шире руки! Есть тут еще? Нету никого. Один. Никого нету. Шаматасыз тез ве компромиссіз ОМОН хадимлері бір қырымлының яқладылар. Оны терроризмге чағырланларында шеклейлер. Хадимлер әшәви диллерні огренелер бұй арада яқланған ойт қабатны таны ве ариза яза. Бір ел ішінде ОМОН хадимлері чеші жинайетлерге қабатлы 300 адамны яқладылар. Росгвардия бүгін 4 яшыны толдыра. Оны 2016 сенен президентінің емірі бойынша девлетнің телекомиссиясыны темин етмек үшін яратқан әділер. В прошлом году дополнительно мы взяли под охрану газовый переход, занимаемся охраной энергоперехода в Республику Крым. Вот, также продолжаем охранять детский центр «Артек». Вот, на сегодняшний день формируем подразделение морской роты в детском центре «Артек». Будем его закрывать еще из моря. Росгвардия хадимлеріне коронавирус хасталығының телехесі үшін балабан байрам тешкіл етілмесіні кечірмек керек олды. Шымды есе олар ұлы ғалибенінің 85 елығыны ғайт етмек үшін азырланалар. Қырымда бұтын девлетте олған кібі құтлеви тедбірлер кечірмеге планлаштырыла. Более тедбірлерде олар қавсызлықны темин етежеклер. Эльмаса Блакимова, Дмитрий Низовой, Арсен Фукала, Миллет үшін. 2020 сенесінің 7 мартындан 14-неде бірлешкен Араб эмирліклерінде Белесім алайнерінде болынғанлар. Ве Краснодар Ахмеджет маршруты бойынша 16 март күні саат 12-де Мерседес Спринтер арабасында ұлға шыққанларының диққатына. Бұтын қырымлыларының телукесізлігі үшін самоизоляция режимінде болынмаға чағырамыз. Егер бүгінден башлап 2 апта девамында ОРВИ хасталығының алиментлері пейда олса, бұл вақта экранларыңызда көрген телефон номералары бойынша хабер етменізні режа етеміз. Сызны тіби незарет алтын алажақлар ве лаборатор тетқиқатлар кечірежеклер. 2020 сенесінің 28 мартындан 3 апрель күніне де Қырым Жұмхұреті бойынша çalışқан федераль бергі қызметі бергі одечілерінің қабылыны тоқтатты. Бұл мұдет біткенінен оларының ішлері идаренің ресми сайтында онлайн язылудан сон бақылажақ. Балалы ве 65 яшындан бұйық ватандашлар қабыл еттілмейджек ішлеріні дистанцион чезмек үшін бергі одечілерінің шақси кабинеті яда ресми интерактив сервислерінен қоланмаға мүмкін. Налог.ру сайтында олар әліден зияде. Бергі одечілерінің шақси кабинетіні çalıştырмақ үшін ярдымбақы çalışауының телефон номерлеріні сіз экранларыңызда көресіз. Коронавирус пандемиясының тарқалуы себебінден Георгиевский адына академиясының дерслері дистанцион шеклінде кече. Енді бір аптадан берлі өжалар о студентлеріні онлайн режимінде құталар. Бұл формат қола яда yok. Бұны Мухаммед Дикиреев біле. Биология кафедраның доценті Светлана Смирнова өз дерслеріні инглиз студентлері үшін кечере. Дерсінің ОФ вазифесінің тешкерілмесінен башлай сонра амелиятқа кече. Дерсінің мевзусы микроскоп ве микроскоп препаратлар.
В дистанционном режиме, конечно, это сложно, но мы показываем студентам фотографии, которые мы сделали из микроскопов. К каждой фотографии преподаватель прикрепляет необходимую информацию, рекомендации, что там нужно увидеть, как там нужно увидеть. Все наши студенты и англоязычная, и русскоязычная формы обучения имеют рабочие тетради. Все стандартизировано. Жанлы яйында 60 студент булына, учалар әрбір студентына көрелер. У меня в реальном времени посещаемость всегда очень хорошая. Я постаралась организовать дистанционные свои занятия, интересно для студентов. И, в принципе, на дистанционных практических занятиях у меня успеваемость тоже хорошая. Шымды Георгиевского адына Тиби академиясының лекцияларыны онлайн режимінде кечерелер. Олар оны МФД, оқу müessesinde де кечере білелер. Есть проблемы есть с качеством сети интернет, с качеством связи. Иногда бывает так, что лекция зависает. Но я думаю, что это все... Мы только начали эту форму обучения. Если в дальнейшем она будет у нас, приживется, и мы ее будем пользоваться этим видом обучения, конечно, это будет для нас большое подспорье, и мы будем стараться, чтобы добиваться того, чтобы качество было достойным. Қырым университетлері дистанцион оқуында енді бір аптадан берлі. Мектеплер есе бөлі оқу системасына татиллерден сон кечежеклер. Мухаммед Зикреев, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Ахмезжете коллектор чуқырның құржылығына азырлық кете. Юрий Гагарин адына паркның кырышы янында набережная суқағы бойы енді 30 терек кесілді. Бұл мечбури тет бар. Тыш қызметшінің айтқанына көре тереклер құржылыққа кедеретелер, кетірілген зарар енді сентябрь айында оденежек. Да, совершенно верно. То есть предприятие подрядной организации от «Энергиострой» за вырубку зеленых насаждений оплатила на счет департамента городского хозяйства 4 миллиона 227 тысяч рублей. И в перспективу эти все средства будут направлены на компенсационную высадку зеленых насаждений. То есть у нас в целом, с учетом прошлого года, аккумулировалась сумма на счетах наших МБУ Горзеленхоз 21 миллион. Планируем к концу лета начать компенсационную высадку на общую сумму 14,5 тысяч деревьев и кустарников. То есть на сегодняшний день ведутся работы по составлению дендроплана и плана высадки. Метінлерні збірлемеге вейшандырыжы олара хойнамаға қиын кино театр іші фаркланама. Бұл суалер ғалиба еркезнің ақлына келген ады. Оның үшін бұтын дүния театр көні бұзы мұқберіміз өз имканыны қачырманды. Қырым театрларының екені театрының яшайшы ақында білі артисті Шреф Ягяев тариф етті. Масанышу, Ахмед Бай! Ахмед Бай! Ой, чырайыңыз пек яқшы дегіл. Бал бақмаға мұтлаққа керек. Бұтын дүнияда қайд етілген театр күні Қырымда нам қазанған артист Шреф Ягяев үшін тек иш байрамы дегілде гонул байрамыдыр. Бұл санатнен о бұтын өміріні бағлады. Шымды оның ижади yolunda 19 yıl buyu kinodan ve 30 yıl tiyatro sanatında çalışma tecrübesi var. O umumen 100'den ziyade rol oynadı. Çok sağ adamlar aytalar, ne anda barıp sekresiz oynayasız, rahatlanasız. Ama bu pek ağır iş. Bakkada çettin, adam seyirci inanmak gerek sana. Genelde ağlatmak gerek, güldürmek gerek. Güldürmek de bu iş. Ağlattırmak da adamını bu pek ağır iş. Şref Yagayev'in istidatı da balıktan korunuyordu. Mektepte spektakllerde iştirak etiydi ve müzikal aletler çalaydı. Şakacılıkla uğraşaydı, lakin artist olacağı aklına bile gelmegen edi. Bizim yaşayışımız yengil değil. Adamlara da rahatlanmak gerek. Adamların tekerançı ruhunu, canlarını kötürmek gerek. Şunun için ben tırışam adamlar yaşayışın devamında tekerançı kulsinler. Seyircilerge onun «Морские дьяволы», «Спецназ Эко», «Икра» ve «Жизненные обстоятельства» adlı filmlerde olğan çıkışlar belli. Lakin artist teatr işinin daha çok ayrıtleni. Filmde anda bir süjet çıkaralar. Stop var. Stop. Anda stop yaparlar. Son gene kaytarıp gene o şeyini aytasın. Gene stop. Anda son rejisörler montaj yaparlar. Bunda teatrda bir çıkkan son sende stop yok. Kete beresin.
Meraklı, subetçi, kuchli sesi olgan istedatlı insan artistinin muxlisleri onu tamam boyla tanıylar. Xarizma, ozgunluk ve balaban istedatı onun seyircilerinin sevimli artisti olarak yaptı. Böyle neticelerge erişmek için her daim çalışmak gerek. Repetitsiyalar teatrdan tış yerde bile devam etti. İşte izbirliyim. Evge barsam da aştan son izbirliyim. Yuklagan vaktinde uyansan gene ezberlemeye başlaysın. İşte rolün yaxşı yapmak istesin, yuku yok degenden gece gündüzü. Böyle teatral şahta aytılgan her şey doğru eken artistinin konuşkan vakit o nasıl karamanın sımasına kirgenini bile abaylamayıp kaldım. Дочь моя, мне надо вам кое-что сказать. Вы всегда казались мне смиренной вполне, поэтому я всегда любил вас сердечно. Bu Jean-Baptiste Malier'nin Tartüf komediyasının baş kahramanın sözü. Tamam bu spektakl üzerinde şimdi kolektif çalışan. Spektaklinin baş rejisörü Yuri Hacınov bir oyundan son daha çalıştıra. Дали! Стой! Ошибка! Böyle ritimde tiyatr 30 yıldan beri çalışan jubiley yılı tiyatrının xadimleri 100'den ziyade liha ve sanalıştırma hazırladılar. Bu mevsimde Eki Dülber Sovghaketer adlı premiera koyuldu. O efsanevi Arzı Kız adlı spektaklinin zemanevi sanalıştırılması oldu. У нас было выпущено несколько премьер. Севгей Кяес, Сайпсыз бір инсан, Эки Дульбер. Мы вспомнили даже Макбет, наш знаменитый, Кармен. Также прошел плодотворно, феерично, я бы так сказала, творческий вечер любимого певца народа Асана Белялова. Onlarının bir çıkışı sanat eseridir. Artistler çeşit janrda çalışalar ve yanı yönelişlerine öğrenmeye devam edeler. Bizler spektakl için aktör ve rejissörlarga minnedarlığımızı bildirmeye alıştık. Lakin unutmağa gerekmey. Çıkışını bütün kolektif hazırlay. Sanatdaki eser bu ressamlarının, grimör, butafor ve kiyimcilerinin işidir. Есть некие остовы. Это в первую очередь театр, это телевидение, это наши музеи, библиотеки. Конечно же, это наши любимые фольклорные ансамбли. И все это в общем в тандеме создает душу народа. Kırım Tatar Akademik Muzikalı Dramatik Teatrı teatral yaşayışında büyük yer ala kolektif chet elde de çıkışlarda bulunan ve o seyircilerini yanı repertuarından kuvandırmağa hep devam edecek. Naciye Sayvar, Rafael Vahidov, Millet için. Biz Kırım Tatarlarının meraklayatlары ақтаки рубрикамызны devam etemiz. Bugün Timur İsmailov hakkında aytып bereceğimiz onun sevimli işi zenatına çevrildi. Endi o beli ayakkabı dizayneri. Ondan da başka Timur birkaç yıldan beri tango oynay ve bu oyun boyunca ders berem. Çok taraflı usta hakkında Ruslan Minayev'nin levhasında. Tango oyununun makamlarında ayakkabı dizayneri Timur İsmailov endi 7 yıldan beri yaşay. Bu aveslik onun hayatına tesadüfen gelmedi. Dizaynerinin müşterileri arasında pek çok oyuncular baradı. Aynı olar ustağa oyun sahasında da özünü sınava bakmağa teklif ettiler. Девочки пригласили, чтобы я мерки снял для обуви, для танцев обувь сделал им. Ну и говорят, посиди, сейчас урок закончится, да мерки снимешь. Потом преподаватель спрашивает, как? Я говорю, шикарно. Endi Timur Argentina oyununa bütün isteklerini öğretti. Bu sırada Озин'un kızına da. Папа есть папа, он дает поблажки, когда мы танцуем. А так, если что-то не получается, он сосредоточен, и это передается и мне. Oyun sparinginde kıyın bir parçanı çalışmak için Timur biri-birine bağlı tayaklarını işletti. Olar ortağı olmaganda kullanılması mümkün. Считаю очень удачное приспособление. Мое ноу-хау. Нигде я больше этого не видел. И чтобы не мучить девочку новыми элементами, которые девочка еще не знает, нужно отпрактиковать их на палочках. Timur için tango oyunu bu hobi. Esas zenatı ise ayakkabı dizaynı. Ondan da başka Timur profesyonel ayakkabı dizayneri. O 20 yıllık tecrübesinde binlerden ayakkabı çiftini yasadı. Разные мастера по-разному говорят. Но по мне так самое сложное в обуви – это колодку сделать. Ayakkabı kalıbını yasamak için ustada bir gün keti. Olar müşterinin ayağını milimetrgece ölçemege yardım etti. Aynıksa bu kadın ayakkabının bağlı. Женщины, они более, требовательны, что ли. Потому что мужчина что? Он
одел, затянул, нормально и пошел. А женщина нет, она смотрит форму каблучка, вот такой ей каблук не нравится, такой я хотела другой, а там разницы в миллиметр может быть, да? Нет. В общем, когда женщина заказывает, она заказывает как профессионал-обувщик. Эгер муштери талапкар олса, устанын бечерликлиги де осе. Ну, конечно, это еще не все. Здесь каблучок и подошва кожаная. Ну, в общем, мне нравится, не знаю. Тимур Исмаилов зенатыны озе огренді мақсус үдәрелерде белге алғанына бақмадан ақықы усталықны о белі аяқыпчыларындан менімседі. 20 лет уже прошло, но все равно каждый день что-то новое происходит. Ну, в начале пути главное, не сдаваться, да, то есть не получилось, особенно это же, как говорится, не в шифонер ставится, да, то есть люди будут ходить. Так выглядит финальный продукт, как я отдаю клиентам. Мешочки, логотип, вот, и вуаля. Это танго-обувь. Вот. Второй достану. Вот. Клиент из Краснодара, правда. Ну как правда, они уже хотят танцевать. Тимурның дабыр мирағы бұд тері үстінде нағышламақтыр. О өзгін қазан өрнеклеріні да яқында огреніп башлады. Ве бұ іш үшін атты мақсус тезия ясады. Узор может быть совершенно разный, да, то есть вот все кусочки можно использовать. И осталось здесь вот у нас 5 деталей зашить, и получается подушечка. Бүгінгі күнде Тимур Исмаилов әр түрлі аяқап ясай. Оның ішлеріні Қырымдан тыш ерлерде де білейлер. София Шукурова, Руслан Минаев, Асан Ибрагимов, Миллет үшін. Музыка аптасына Айсар адлы фольклор ансамблі Ақтакелев ханен екунлеймас. Айсарайы болетіп коллективнің қысқартылған ады терджіме етілем. Бұл ансамблінің тешебіслері ве еңішлері Ақтанев бете көлев хамызда. Makamlarının pek hoş sesi, muzikantının istidatı ve esrarlı muhit aynı böyle duygularını Alim Seytasan'ın saksafondaki oyununu dilegende hissetmez. Onun neslinde pek çok muzikant var idi. Onun karbabası Butun Belbek Vadisi'nde belli borazancıydı. Alim Ozu ise 13 yaşından beri çalışan. Инструмент мне этот очень близок, потому что я сам кларнетист. Ну и в жизни так сложилось, что нужно было играть и на кларнете, и на саксофоне. Поэтому стараемся заниматься и, конечно же, радовать наших слушателей. Bugünkü kunde Alim Seytasanov Aysar adlı folklor ansamblinin saksofoncusu birinci keresi kolektiv öz hakkında 2 yıl velse belli etti. Onların yetekçi akordeoncusu Eldar Abdurrahmanov oldu. Мне очень нравится на сегодняшний день эта группа. Ребята все молодцы, хорошо стараются, играют в фольклор. Onların esas repertuarı Kırım tatarlarının milli muzikasıdır. Для меня это как бы сделать приятное для народа, как бы вот поделиться с тем, что у меня, допустим, все-таки музыка выражает внутренность человека, и поэтому как бы, скорее всего, больше любовь, скажем. Kollektivde 5 adam çalışayveleri olar hepsi bambaşka takımlarda çalışaydılar ama bir kere toplanıp bir maksat için çalışmağa karar aldılar. Olar Kırım Tatar makamlarını dünya sanalarında çalmağa isteyler. Мы хотели бы выступать не только в Крыму, чтобы нашу крымско-татарскую музыку знали не только в Крыму, а также во всех других, ну, может, громко будет сказано, но в других странах, что да, действительно есть такой народ, что есть такая красивая крымско-татарская музыка. Çıkışlarından boş vaxtlarında olar yana leyhalar üstünde çalışalar. Ansamblinin planlarında yana Kırım Tatar Aysar adlı xatarmasını çalmaktır. Neceseva, Sivile Memetova, Vitaliy Golubov, Millet üçün. Шымдықы дақаға бұл епсі қаберлер кележе кейінімізді 21.30-та қачырманас қайырлық шымлар.